Kardom karbing long life kelang ratun doan. Pinililum karbing long life pen ladak manjapen dilai labang so adak sidolo lapu punat arvinat pulote lage Dimapur dilai lo Siluni jan Bukajan Lahori jan hapunat kedam lo lapen lapu bangke manjalo lasi manja penjong si Dimapur kedam ronatu mamit according jirdum damji pote non nilifi nilikarja bangke lake kopili karbi kitchen lo labangso karbi kitchen ilitum karbi anglong ni hang ni jangpen lunsepo kache thangnai lunsepo kaching honnai sar bijoy lekte alangli pen ari sanghodum si labangso kopili karbi kitchen ing pupon lo pini bangke grand opening lo pini grand opening along alang litum bangke 50% off pulo customer fansitame lasi pini penke labangso highway dhaba alang litum ing pupon lo mate lada ke litum karbi traditional foods penceng lok naga foods penceng lok northeast labangso ethnic foods sitame daglong pon po lasi isi bangke birta ke melo la penil tum karbing long life pen ki pukang tung bangke lalo ili tuma case tame 80s 90s pen langdam lo pulote non bangke penangan self labangso ke klempon kenang sot pu kematha bang dopig lo non ke entrepreneur pen chenglok kaprek business line hin punon kaprek ason sidame jojor cholang hin punon bepar beha hin punon penangan non ke ilituma case tame chingthur bomlo lasi sar bijoy lekthi phasame ilitum chorobek nangji alangli labangso business complex mate labangso karbi kitchen mate kopli pipli labangso karbi kitchen alang si labangso kulading pupon si ladak bangke isi highway dhaba ing pupon lo lasi labangso design mang lalo labangke entrance lo lasi cameraman hon maitha labangso interior design mang lalo alang litum ke la pipli pusi alang lituma akulada men lo pipli lasi labangso pipli arjan same dak thekpon long lo pipli lailo pipli alang li alunjir stame si pipli alunjir alang li kabonda do penangan cethang pigan lo lasi alang litum kitchen mangala lo ladak pensi customer tum aminuating alang litum order lo pore ala waiter tum la puson si jo pur alang litum non order ting pen alang litum asona han an dak pen lo lage kitchen labangso corridor lo la puson si alang litum lapen labangke ladak bangke pini kang pupon labangso pipli karbi kitchen labangso signboard lo asi arlu an sami design ni nampak kang mon po labangke reception center lo ladak bangke manager ing nipo dak billing system process men dak deng pon po lapen ladak mesin nang litum order nang po lapen labangke non matke family tum same dang nang burme ala athima beer bar bangke alang litum kaprek sing pu jipu same pini opening lo masi pini bangke jo puan ni atum ethethini alam arjubona puang tha cameraman phan ilitum kaching honai anilo ilitum Dr. Sarsing terang achorig lo kalitang lasi alang li ta pini labangso pining along nang chetong dundu lasi alang li phans tame lam the siar jupona te nang li pini labangso opening labangso kopili karbi kitchen along kewang pen kopilo nang li sar bijoy lekte phan ahir jumi people apen alang li tumari sanghutum han dili ahir jumi ki bi mane tek ser lo alang litum mane amit hang bang phan dipen pepin pensilan ke choklem kireng warsai la selang litum han ki tek dun pen anut kapre gatum ta la sothot ke choklem ye phan charli long po charli dun tek po choklem ek tek po lan sini lihin ben ge thanik jot ko pipilo nal tum ke order gan de pini ke hang da order ri ela choling si hem damik po lalo nungwe ke hem an chutun nam delu si lalo la si labange reception center lo la son se alang litum isi interior designing bange la son se looks people alang litum lage karbi pattern lo ki lok labangso honjeng labangso style se alang litum isi pattern bi pon lo la pen outside the banke
outside looks bangela sonelo lapu nili long nakar jabdun ke kache thang nai makeup artist lo sir longki alang lipenle sir bijoy lekthe labangso pipli karbi kichena putha karjupona Cardom ten limen ke de long kitok bi la lo dak bang lo ning samolo adim talang me o ako di sar di bijoy lek thenang hang ik lo ko di tumpan apa ke bang lo ako milapan susi eti pace thang nang adim ako jirpo bang an mai do eti cidi cetek an tuman ta bang enon non nililong kedoke litum alang lipan ke introduction piece tami thihek po athema alang lipan ke chini ba lo litum kar binglong ni hang ni jangke pena samang bongke sidame alang li isi message ke pale ji mate owe risoi jang dumanda isi ka thanga pirbi alang li isi message pale ji phanse alang li labangso business mate labangso karbi kitchen mate pipli po men pen alang li ladak highway dhabaing pu ponlo labangso highway dhaba kang pu pon ke isi ili tuma generation tumanda isi kathanga pirbi labangso isi message lo athema ili tuma case dame business ahin bange penange pa phi hup la pason dulang ili tum ronga jo lang dam lo pute penang ri sui janga tum thang choklem kle bekar la pason si ke do thek konglong stame ili tum non oviki mi tum stame ili tum business ahin charli dunang po la se sar bijoy lekthe alang li labangso kang pupon alang li ke kaprek business do stame labangso hotel stame alang li pupon lo an so se ili tum ri soi jang same alang li long charli dunang po la si labangso pipli labangso thimpen alang li labangso hotel alama putha kali tum lam thesi arjupona Cardom kecengsi karbiang long life curolo nang litung pan nang hombri pot apen pipli karbi kitchen pamuhet pus arganing je son thot lo je beha be parna thui tum bang sapsu charli dunang kwanun jine un ene labang ke moy frang sinang than po si kadok abi karbiang long rat phaname jirpo jirpi ben chenglok wang igoi nang hombri igoi domesen na hormulong ji ini ke lapuge naga tum penang chehlat naga noi puge manipur lo lapuge mane isi north east corridor lo lapu bange sabe puge manipur do nagaland do lapu pen si jasemet kel tum karbing long sin hatpur lo la se alang litum phansa isi nal tum isi idea pen kopine alang litum naga kosin puna kopine nal tum kichik pon sondoma aminu long norang koloson naga pine bangke beta nili tumbang matha bangke karbiang long karbi ahan karbi ahan pen chenglok ilitum kimung kipi dang ho labang so dak longji special karbi thali pudo asila dak bangke ilitum karbi ahan varieties long po dak bangke highway ari penang an motor gari ke chehelat chimit me pinateng polote nalitum labang so puthak ta ko sonoge matha jasemet customer tum bang lopote alang parking alam pencheng lok ko sonlo do parking bang nilitum do dak ingkoi bang ko ra pho ana gari bang ke ram se sangun parking bang thedung se thik lo lasi alam bang to wara rai pinak mari di to war gari ke khang bang sab so ka siksak do pula nitum tanan ni dam sitam nila so problem bang pho so jone nilitum la 20-25 ta gari ke ekdom parking pakka ante jongsi mame birthday events pine organize polte nang tum ko sono mame adama sar sepe isi bihek pen mane lang tum jor event mang bing tung bolte ko sono nal tuman kalang vision mang adama saran bang e matha the sita me birthday ko pine anniversary pine sabsu program do fashion audition dang ho pine la hai bang nilitum stage do ji da acha ठीक जी लपेन every Saturday pu karaoke night biji pu sema tha ante la online facilities pine combination nang tum apps ason pine duima no nang ko avelang si bori pon ponile tum doji phan lapen ante la karbing long rata tum phan nanglihin ben pilo puji jasemet nangli pipli labangso hotel longan kewang jie phan polote nangli kosono contact number pen chenglo kopilo nangli puji ke
Lalo Karbiang long rat nang kang hon na join si nilipini dilan da kang kili dun lo. Ako laan so si choklem nang chodama elitum kado kavita lapen elitum karbi wiso jang tum laan so si beha bepar na tudu nang lang. Si nang litum da klem mo lapen ladakan nang umri no. Athe man jase men non ovi ki mi tum penangan area ke drag ke chopen chenglo khor ani bangki jun pen chenglo penangan younger generation tum mane si phere mi miang thekson theklo nasin nang li non la son hotel impu pon pen alang li tumhan business in pilo message ping ping tum Lalo drugs la so bangke jumpi lo. jumpi Ako kinep na itala so man area lo. So area lo sige kinep yong na lo. Sila bangke kado ko beta than pachini bom lo ke thekire tum ta tum gar bek hadum ta laben nilin beda lalo la bangke kitia toar Sigedam sila bangke ke nang pisu so pu pai dorap ilong mane reng mesen ben ke dolong ji harmu galila bangke tum nang ne si lai tum mesen choklem chodamang tang kasap sole long tame ningarong pen hemisi dolong pokedi lalu la senil tum Karbiang long life pestame anso se labang so pipli labang so karbi kitchen anso se radang bong pache thang lo nang anso se jumisen anso se claim me dam me la se kapre phantan li tum aku arju pon po te churu parlo la puge lamar jana long gache thang klong Gotom terang lo alang lige litum kado wi risoi jang kuna chini lo la se alang litin sami labang so grand opening along labang so pipli labang so karbi kitchen sar bijoy lekte la alang li labang so hotel long sami alang litum ha chopalo se alang litum sami alang litum ke couples lo se alang litum da menak chitong dundu la se alang litum mele la thi share jubana la pula ong bang invitation nang palemat ong mane sar bijoy lekte bang invitation nang palemat si ong lang ma ong lo mane neta hem nili pai ke hanse pipinak mate acha la si dak bang pen phong aprang bang lo tang teng ko sita no bang pen ke I'm very surprised lang me pikano dimta pen location da tawara dung so it's a great initiative taken by Sarbijay Lekte so me piklo la sona place bi hede so munitum kam jam ke dam lapen dintu kam klempen asap so por relaxing tu so couples tame singles tame jok tame bang me aru adim tameo la ponchol lon len ke se pilo puji Sarbijay Lekte ban nili puji ke first of all ke congratulations lo la puson nang deng ke lidun bom karbi tum tame lidun bom pot akiro pipar pik lo nili ik phansu tame ke non kipu dunji bang ke sob same la dak bang me pipor mate alia rai oh yes to alia rai pot na hok men le bang tame to nang tum nang lut ik chok tame adim ki bom la lo ni puji se kardom okay ake hai alangli Bijoy Lekte pini sekang pulang pipli pa restaurant kado kawe phanda chuning rilo wangra tasty long ibon dak ni ta cholong lelang taste long lelang ni ta no si taste lang la si ni ta nai taste pan se ke wang lo la si kado kawe phanda wangra nang taste ik tha la pen highway dung te bokhet manja tu dimapur dak la so nang tum dak long pon ji pipli restaurant long okay কোন বলো একচুয়ালি বিজয় লেখে নতুন এটা রেস্টুরেন্ট খুলিছে সকলোৱে যাতে ইয়াত আহিব এড্ৰেছ হ'ল আমাৰ মাঞ্জা আমাৰ ডিমাপুৰ ৰোড আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টটোত আজি অপেনিং হৈছেহে আশা ৰাখিছোঁ সব আহি যাতে ইয়াত আহে আৰু ভাল পাব ইয়াত আহিখিনি আৰু ইয়াৰ গোটেই মানে আহাৰবোৰ যাতে গ্ৰহণ কৰে সকলোৱে ৰাজ্যই আৰু আমি সকলোৱে আছো বিজয় ছাৰৰ লগত আৰু সদায় আমি ৰাজ্যে থাকিমে আচ্ছা ৰাতি আজিতো ওপেনিং গটিকে ৰাতি কি অৰ্ডাৰ দিবা তুমি গাহৰি নে ছাগলী নে চৰাই সব আহিছে যেতিয়া সব টেষ্ট কৰি যাম আৰু দবাবা নে ঠিকছে দবাবা নিশ্চয় lapuke nilong nangkar jabdun bangke lake nutin na chini lo lang makeup artist alang li chipaduk pik lapen karbila marjana long alang li tame production na hin ponon ke klemeda ma hin alang tame chipaduk pik la se alang phanda arjipona Sarbijay labangso pipli labangso restaurant lo highway dhaba lo labangso putang ni jena choro lo pinidak pipi dabalong nang ken white pot lasti ala thege padingo elo la ana mi herjumi se hang pidon lo an so se adhaba pangchon nang ke munita pawang nang lasti anutin ta request la pu 22 miles adhaba ke pu 22 miles na those located la sanutin ta mane wang iktha nang borik tha la si dakasona son ke cho mi hormu doji la si anutin ta mane nang visit tha ate nungwe pil order pona chicken ke menu lang lang si pipitong adone la si most probably pork order pon chopon lap chopon lap le asap soi than okay labangge choran
chorana boha mate kitun ke dang adim lo da bangke non aki mi pini si opening lang masih non bangke sijil jelang sitame alang litum pini bangita pini aminu bangke lalo alang litum fish dolo la bangke boiled pork dolo chicken dolo lage pork fried dolo la sonsi jo alang lige dak akarikor lo bondi nali head lo nali nafen la so mas plogita choklo ade nasi nali charli lo Only Charlie Hyderabad se Charlie bo. Hyderabad. Wow. Ande kosong si nang lidak ke bang no. Dapat kan itu lah kontak nomor tu masih bang itu. Oh, dah impu masih. Nang li kopi pi item lo ke thek. Nili Chinese India se. Chinese India to thek. Wow. Alang lige nali men ke? Nili men ke Binson pro. Binson Teron. Oh, Teron bu. Oh, nali rong ke? Nilong Difu mat. Oh, nang li Hyderabad la sona resort long nang mane dal bangso hotel long to nang li. Hadak to claim nun ma son ku. Oh, nili jata Charlie dono nikan thom pensi pass pensi nili pu. Pass thom pensi claim bom. Tapi non claim bom pensi kon nogong tha claim lo. Oh, nil tu mala customer tu man arju inut bani tu man ke coba ma tu man ates bang prek dak po. Cumi sen lo po. La bangso pudak pilo pu nang li ngarong lo ma. Oh, nili ngarong pik lo pen bisi theng lo. Puro pik ano. Alang li teron saho alang li stame anso se chokle me dame chorupar lo. Oh, la son lo alang li tu la son si dak pen or jo la puge amalkin lo alang li stame amalkin lo apa son se alang li tum jo rara pan alang li tum cisik cedang mom lo la si baing no nal tum karbing long arada tum stame to la bang biol lo oh la biol lang ha biol ka color lang me pig lo la lang li Hyderabad dopai pe iltum ta ni tum karbing long live cameraman la pe ni lista me test pon po ase tin aminu I think ni tum same test pon po ase ahmari pi phanda lam the si arjupon check na alang li tum same dak cherap tum lo ase labang so pipli labang so hotel puthak kos pining grand opening lo labang so puthak pilo karbing long rat phan puji Nili Karbiang long rat pan ki puji ethek vet lo wanging noi dak mane nang litum karbi jitu litum traditional lo lahaya cuisine site along ikpo la se lalo oi to si waik noi nang chamatik noi oi to chur parlo